دما خوش ببینرین هجا ایرو 26 سبات 2024 جه روزان جه روزا دوشنبه بویرو گشتن هر سرکی و هر باکش ینکو رودانه ام جوره پیشکش بکن ل دست پیگه چند سر روچین ما افسروکا کنسر و براکجه که بسی هوزا دیار کر کلی امرالی اشکنجه که قرکرنه حیا و لوما دوی ام تکوشنه هین خورتر بکن برپرسی راگاندرا قصد فرات شامی گوت هرمین جالی دولت ترکیه و هاتنه داگیر کرن بونه مجی ریو برنا داعشی. کجکی او هپگی لسر لیستو کم پیدا که او دولت ترکیه هشاری دا او خواست هر کس خودی حلوز بن. لآمده دا نزانا چارسریه بو پرزیریکا کرد به انجام نامه که هات اشکره کرن. ببینرین هجاب سرنوچین مبون اون هاجمی برفرهیا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن و چامایا یکمین جاره کدن هر ساگل یا لدشی تجریدا لامرالی بو بطیبتی پشتیم بریا 4 روزان لنافچا گمریک یا بورسایکو گراوا امرالی جی هر گریدای ویه ارتشک بک هاتبو پشتی ارتش جاره کدن جبو ورگرتنا آگاهیه که جروشا ریبر آپوم چالکیتین دارخستن د وی چارچوبه ده داخوازا ورگرتنا آگاهیه که جروشا ریبر آپو تکرن لسر استا هریما باکور او رشتات سوریه لکلکا هر ساحه ده همان چارچوبه ده کمپانیا کمپیرنا امزان جی به اوای که برفرهی دوام دکر لکانتون باجار نافچه او گندان اف کمپانیا راستی علاقه که زیدتی هری داوی لکانتونا دیرازوریش کمپانیا کمکرنا امزایان دست بکر کمپانیا و 15 روزان دوام بکر. بریا 4 روزان لنفچه گملیک یا بورسایه کوگراوا امرالیه 5 کیلومتره جدوره عرض هجت بکات پشتی ویه که فکارین لسر روشا ریبر آپو هین زیده تر بو. 25 سال ریبر مد نافتن هاکرنه وشکنجه کد در مجلس آمابات شهیدان آکانتونا فراته داخیانی اگدا اوها گود. ام بیدنگیا هزین نافنتوایی و ریخستنین ما فیلم روان لهمبر روشا کوریبر آپو تیده شرمزار دکن. ام لسر روشا ریبر خواه گلکی بفکارن بتایبت پشتی عرض هجا لگملیکه. دوید حولی سازین ما فیلم روان سردانا ریبرتی بکن و روشاوی زلال بکن. ام وگل کرد لسر روشا ریبر خواه گلکی بفکارن. جبر حيانها متو آگاهی راست جتو سازي وباريزر الوي نقردنا ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله آجلان من قبل الدولة الفاشية. كومبونا جران آزانو بياجي بداخويانية كي بانغا اشكره كرنا روشا ريبرا بوكر كومبوني ديار كر كو تجريدا لدجي ريبرا بو سوجكي لدجي بيوان ونرخ المروفي واخلاقينه. وبينما يزال الوضع في إمرالي غامضا إذ لا تستجيب السلطات التركية. لآلیه کی دنجی بنگاوا کم کرنا امزیان آجبو آزادیا فیزیکیه ریبرا پا لهریم برفره دبه لمن بجه کم کرنا امزیان دست بکر. حملة في مدينة منبش لحمل التوقيع من أجل اندامی انسیاتیفا گلا آزادیا ریبرا پا لمن بجه محمد الشواخ دیار کر قوي حتى بيقانينا آزادية ريبرا بو دنابا هولدانا دبن وگود گله من بجه جهر 4 آليين جهان دخوازن كو اركا خويا مروفي جبو ريبركي كو فكرو تيكوشينا خوي جبو في گلي آوا كريه بجه بينن لديرا زوريجي خباتين كوم كرنا امزيان هات راقهاندن ندين ونستنكر المؤامرة الدولية على القاعد الأممي بردفكي مجلسة إيلانا البوكمالي صالح سلمان آخذ يوجد دفي جيهان تبدأ وريخصنين ما في المروفان دستورداني بكن تجريد الضوي بكن وأزادية فيزيكية ريبرا بو بيك بينن بينغاف ويبازده روجان دوام بكه ونناشد الاتحاد الأوروبي هفسروکا کنسیا ریبر آ کجی که بسی هوزاد جی تکیلداری کمپلی او تکوشنا گلی کرد یاج بو برسوداینا وی کمپلی جی آخری اونرخاندن کر بسی هوزاد دیار کر کدناوا 25 سالانده گلی کرد به تکوشنا خو فکرینت هویا دموکراتیک پاراست او پیش خست حتی افکر ایدی باندور لسرانسری جهان ایتریا او افکر بوجی بو صدما ایدی شورش وجدانی جی پیک وره
هفسروکا کنسری وبر آکجکه بس هوزات لسر تیکوشین و برخودانا گل کرد آل دیجی تجریده آخوی بس هوزات دست بکان الخاندن خدا کمپلویا پازه سبات شرمزار کرو گوت رێبەرە بۆ 25 ساڵن دناوا ڕێجیما قڕکردن و ئیشکەنجەی یا ئیمرالیەدە بێ ناوبەر بەرخۆدانێکی مەزن نیشان دەدا. رێبەرە ئاپۆ جەهامان دەمێتە بناوێ گەلان لەبەرخۆ دەدا، بناوێ مرۆڤاهیە لەبەرخۆ دەدا. لەو ما تێکۆشینا رێبەرە بۆ بەرخۆدانا کو دکە بناوێ مرۆڤاهیەیە. بس هوزات دداما نرخاندن خدا تیکوشین و برخودانا ریبراپو و گل کرد نرخاند و گوت لکردستانه لدروی ولاد لچار آلین جیهانه برخودانه که به همپا دوام دکه خەلکی مەیە ڕۆژاوا لە دووراوێ بەرخۆدانێ شۆڕەشێکی مەزن پێکانی کۆڕۆژڵاتە ناوین جیهان مرۆڤاهی بەباندۆر کرد. مۆدەرنیتەیە کاپیتالیست ji bingeh ve hejan bû çavkan ya sûd wergirtinê ji mirovahiyê bi de hezaran şehîd de berdêlên mezin de di nava civakê de zihniyet guhart bo sedema şoreşa wijdanî. بس هوزات دوام دا گوت ji bo pêvajoya jinha û pêve piştî meş kolnê qala qonağekî duyemîn têkirin. Di qonağa duyemîn de bi esasî ev pêngav wê girseyî bibe û bi vî rengî tawan bike wê civakî bibe û girseyî bibe. هفروکا کنسری وبر آکجکه بس هوزات داوی دا گوت آلیه کی دین جی اوه گو دوی قناقا دویمین ده دوی ام تکوشینه که گلکی خورد حقوقی بمشینن. Li îmraliyê êrişekî qirkirinê heye, rejîmekî qirkirinê li îmraliyê têmeşandin. Divê em zextaraya giştî biafirînin. Lewma divê astê de divê em qonağa duyemîn a pêngavê bi rengekî hîn xurtir bimeşînin. Bi her koordinasyona kejekê û tevgera jinên Kurd yên li Ewropa tejeke Ewropayê jî bi daxuyaniyên cuda bertek nîşanînî bêhelwestiya Komîteya Pêşegirtina İşkenceyê CPT daş ber ku beriya niha CPT'ye şandekiya CPT'ye serdana Tirkiyeyê kiribû lê tevî hemû hişyarî û bangewaziyên gelê Kurd û dostên xwe jî vê şandeyê serdana İmraliyê nekiribû. Têkildariya rewşa Rêber Apo jî agahî negirtibû ji ber vê yekê her ku diçe hêrsa li dijî vê yekê zêde dibe bi daxuyanîn ku ji aliyê kejeke û tejeke Ewropayê ve hatiye dayîn de jî hate gotin ji îşkenceya ku li İmraliyê pêk tê ev sazî jî hevkarê sucê têkirine. Koordinasyona kejeke bidaxuyaniyekê nerazîbûn nîşanî Komîteya Pêşîlîgirtina İşkenceyê da ji ber ku serdana Tirkiyê kir lêbelê neçû İmraliyê. Kejekê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ew vê helwesta CPT qebûl nakin û gote. Saziyên hêzên modernîteya kapîtalîst hemû veguherîna amûreke şerê destladariyê. Şandeya CPT ku beriya çand rojan hat Tirkiyê li gel bang û berxwedana gelê Kurd û dostên wan jî sîstema tecrîdeya girankirî ji nedîtî ve hat û neçû serdana İmraliyê. Vê helwestê nîşanda ku CPT bi hesabên destladariya qirêjiyên dewletên ji cewher û armanca xwe dûr ketiye. Weke kejekê em vê helwesta CPT ane exlaqî qebûl nakin. Em bang li saziyên navneteweyê hemûyan dikin yê ku bi navê nirxên exlaqiyên mirovî tevdigerin ku bi rola xwe ya esasî rabin. Kejekê balkişan sergirevên birçîbûneyên li girtîgehan û hadoman de. Berxwedana li zindanan karakterê pêvajoyê diyar kiriye. Bi vê wesîleyê em hevreyên ku 84 rojên di greva birçîbûnê de ne silav dikin. Em bang li gelên xwe, dostên xwe û jinan dikin ku li dora fê berxwedanê têkoşînê mezin bikin. Her wiha tevgera jinên Kurd ala Ewropayê bi daxuyaniyekê bang li jinan kir ku di 27 Sibatê de beşdarî çalakiya li Strasbourgê bibin ku ji bo azadiya Rêber Apo bêldarxistin. Li daxuyaniyê de îşaret bi serdana CPT ji bo girtîgehên Tirkiyê ji bilî girtîgeha İmraliyê kir û hat gotin. Ev nêzîkatiya CPT ne li qedexekirina îşkenceyê ne jî li wezîfeyên xwe yên pêşîgirtina li îşkenceyê tê. CPT bi bêdengiya xwe ya li hemberî kirinên li dijî mirovahiyên li İmraliyê dibe hevkar ji vî sûcî. Em bang li CPT dikin ku tespît û çavderiyên xwe yên li İmraliyê bi raya giştî re parve bike û wezîfeya xwe bicebîne.
لسر في بنگه امشن دی 27 سبات دامه جارکدن ستارسبورغه چالاکی بکن جبو تیک برنا کمپلویا هری برفره آدیرو که و مسوکر کرنا آزادیا فیزیکی یاری برابو امی تیکوشینا خواهی مزم بکنه. جبو آرامیا لحرمی تیک ببن لپشت پردیان آنگو ده انجام اپراسیون اینکو جالی هزین قصد و آسایش پیکتینن و تیخویا کرن کو پشت پرده که قریش پلانه که قریش تمشاندن هر ده همان چارچوبیده هزین قصد و هزین آسایش لحسکی و لدیر آزوری اپراسیون برفره پیک آنین ده انجام وان اپراسیون کو دنوا روژین داوی ده پیک آنین هجده چتین داعش هاتن گرتن برپرسی راگهاندنا هیزن سوریه دموکراتیک قصد فرهاد شامی جی تیکلداری اپراسیون کوپیک آنیه ج تلویزیون مرا آخوی فرهاد شامی بالک شانتلر دو خالین سرکین ده انجام وان اپراسیونان ده درکتی یک جوان فرهاد شامی دی بیجه گلک آلی جبو زندگیرنا چتین داعشی جنوب زندگیرنا چتین داعشی کتنه ناوال لو او تفگری لآلیه کدن فرهاد شامی بالک شانتلر هریمین کو جالی دولتا ترکیه قرکر و هاتنه داگر کرن او گوت هریمین کو هاتنه داگر کرن بوی ناون دا ریو برنا چتین داعشی. خواندنه که برفره جالی هزین سوریه دموکراتیک لی باجاری حسکی تبتیجی هم لی باجار دهمان دمیده لگندواری باشوری حسکی و گندواری روجلاتی حسکی هلبته اپراسیون و پیک هات انجام دهیش خواهی رادهاند هجده چته گوپرانی وان نج خلکی هریمینی لی هلبت هجماره کسی گو بواره ببون آریکار تبتیجی دواری پیدا کردن ماده لوجستیکی همان وقتی ده لبو تفگر وان ده پیدا کردن جین گو خودی ده وشرن هنه کسی گو مخابن جوی درجی بواره ببون آریکار جلورا ابو اپراسیون پیکات و دنیرین آمده جنها هیزن جهانی ایگولی دیجی داعش شرط کم تبتیجی کوهیسیون دولتی او جدوی قناعتی دنه گو گلک فاکتورین گو داعش شرط بن آریکار تبتیجی هگرم بحث هرمین خوب بکن هرمین باکور رجلات سوری یک چه فاکتورین گوهری زیده داعش شرط بن آریکار ایریشن داگرکریا ترکه دوی دمه ده خطریه داعش خطریه کی هین بهستره گلک هرمین گو نها داعش تده تفگرده که هزین لوی داری بتبتیجه بحثا هزین رژیم سوری دکن لملی چولستانی لوی داری هلبت ند کنترولی دنه ده همان دمه ده هنک آگاهی اینگو دما داویده به دست مکت و اساس گلک تفگری ما ایلی دی جوان شانه یا لدیر زوری پیک هاتن او جی گو رژیم سوری با آوایی که بزانبون آن بزانبون امن هاوی لیکولین دکن بتبتیجه ده چم فراتی ده خواسته بود دما داوود چته این داعش درباسی دیرا زوری بکه درباسی رقابه که لسر اساسی هلبت متا کوشینه که تبتیج لخطا دیرا زوری خطا چه مفراتی دست بکر و همان دمیده روج آوای رقای و حتی لهنک گندوارن باشوری رقای هلبت کوشینه که معالی دیجی داعش مدابو دست بکرن اوی ریل برگرد گو داعش بیتر نکاری به امبیشن چالاکین برفرهتر آنجا ایریشن مزنتر پیک بینه خاصی نتوی یک بوی 2022 ده سال 2022 ده راگهاند بو بهتری 12000 چته لوان هریما خوبجی کری هلبت اوانا دمکی گو فرصته کی ببینن لوازیه کی ببینن دبگو ایرشن برفره جی پیک بینن لی هلبت خطریا هریما زنگونها ام بحثی دکنه او خطریا گو داعش دواره فرمانداری خود پاریزه او جهن او لجره هنه هرم دمن دست داگرکریا ترک دنه براستی بونی جهن اولیه پاراستنا مجیان داعشه لهرما باکور روشتات سوریه بو تیبرنا آرامیا هی پلان پر قریشتنه مشاندن یک ج پلان تین مشاندن ین قریشتنه د وینو چرما ده هونی ببینش برکم هم جالی چتین داعش و هم جالی چتین حکومت شامی و هولدان او پلانش بو تیبرنا آرامیا لهرمی هنا تکلداری وی که د انجام اپراسیون طیبت انجالیه هزین آسایش و پیک خاطی ده دو چتین حکومت شامی هاتن گرتن اف چته جلویه که مکورتین کو چاوا جبوت تیک برن او آرمانچ کرنا ناوندین سازین سیویل او لشکریم هاتن اردار کرن هم وقتی ویه که اف چته برفرهیا پلانیم پشت پرده جبوت تیک برن آرامیا لحرمی جیم و دبیشن لدرازور هزین دجبر و دسرید حکومت شامی هل ددن درب الآرامی هرمی بخن. اسمي أنور صالح أحمد سكن في قرية الحميدة. اسمي الثلاثي علي بدر الجلال من سكان الصور.
Navenda asayişê mikur hatinên her du çeteyan ji raya giştî re parve kir. Her du jî ji Dêrazorê ne. Bi geşadanên li Dêrazorê derketin, ev çete berê xwe didin heremên hikûmeta Şamê. Li wê derê bi kesekê Ebu Xalid yê girêdayê hikûmeta Şamê re dicivin. Di civînê de li ser avakirina grûpên çekdar li heremê rêveberiya Xweser bi taybetî li Dêrazorê li hev dikin. أبو خالد بمرة آخفي وقوت ورا أستبيبينم أسشوم من أوديت وأم بهفرة جيفيان أبو خالد قوت أمي كومي تقدر لالين قصدي أوابكن وتو وان بريفة ببين من جي أريكر دورك تستمر المجموعات. اتصل بي أبو خالد أبو خالد بمرة آخفي وقوت ورا أستبيبينم أسشوم من أوديت وأم بهفرة جيفيان أبو خالد جمرة قوت واندكو من شكدار لهاري من قصد آواكرن وتجيب أنورة تفبقرة بشتي في من بري خدا هاري من قصدي نها ev çete komên xwe li heremê ava kirin. Lê pêwîstiyê wan bi çekan heye. Ebu Xalid jî ew bê çek nehiştin. بعد ما رجعت على الجزيرة بشتيهم في جريان جزيري ما أندامي هردو كمان كوم كر أنا كلمت أبو خالد ميجي أبو خالد رقود كوم حاضرن أبو خالد قلت أو چكا بدن من داكو أسلكومي بلاف بكم استلمنا سلاح ورجعنا ما كشتي أكبر وچون آلية هيزن حكومتي ما چكش بو كومي آنين چك موشك وقولين بكسي وكلاشنكوفي ما قرطن المجموعتين فتواصلت مع أبو عائشة وقلت له المجموعات صارت جاهزة. Ana jî ev komên çekdar bi çek bûn dest bi karên terorîstî kirin. Carekî êrişî komên leşkeran, carek din jî êrişî benda kontrolê ya hêzên asayişê li gundê Hisanê kirin. انور هاد جمرة قوت إيرو كاري مهيا بعثت واحدة من المجموعات لساريا باجاروكي محيميد كومك لشكر هبون بفرمان دا إريشي وان لشكران بكن من ميتور ليسكي دا آجوت امنيزي كوما لشكران بون من بموشكة كي إيريشي لشكران كر باشي أمرافيان جارك دنجي أنور جمرة آخوي وقوت كاري مهيا في جاري ما أو بر ببندا كنترول يا هيزن أصايشي آل گوندي حساني في شاندن وان بموشكي إريشي بندي كرن ورافيان Piştîvan her du buyeran hêzên asayişê dest bi lêkolîn û lêgerînê kirin. Hêzên asayişê piştî komkirina agahiyên istixbaratî yên li ser van çeteyan bi operasyonekî taybet ew girtin. ما قلت لدجي هارمي بلانين قريشتنا مشاندن لاليه كتين داعشي لاليه دن كتين حكومة الشامي او آليجرين وان ين لاليه درازوري لاليه كدن جبو هارمي وگوهرن ناوندكيا ماده ناركوتيكي وجاري هولدان تينا مشاندن لأسايشا هارما باكور و روشتات سوريا بشو و روش دناوا تفگري ده جبوكو پیشي لوان بلانين قريش ين لسر هارمي بگره هر دهمان چارچوه ده هێزن ئاسایشی جارەکەدن بە ئۆپەراسیۆنین تایبەت لە دژی وان بکارهێنەر و فرۆشکارین مادەی نارکۆتیکی ئۆپەراسیۆنین تایبەت پێک ئانین دە ئەنجاما وان ئۆپەراسیۆنین خۆ دەژی چار بەلافکارین مادەی نارکۆتیکی گرتن هەروەها بقاسی نێزی 150,000 حەبین کاپتا گۆنێژێژ عالی هێزن ئاسایشی و هاتن دەستە سەرکردن. جبو پاراستن و اولهیه هرما باکور وشلاتی سوریه هزین آسایشی ده آمده باشیه ده یا شنو الوضع؟ الوضع عندنا معلومات كمية كبيرة که سوالین کدو خوازن آرامی هرمی خراب کنه جالیه هزین آسایشی و تین شوپاندنه به اپراسیونین روزانه و گرتن وان کسان جی اویکتی خویا کرنه. هریداوی لباجار رقای 4 بازرگانی نارکوتیکی جالگه هزین آسایشی و هاتن گرتن. یکی بریا داخویان یکی شالی ناوندارا گهاندنی یا هزین آسایشا با کروشلات سوریه و هاته اشکره کرنه. لگوری داخویان یه
ریوبریا گشتیا تکوشینا لدجی ماده نارکوتیک و اپراسیونک بیستی صباتی لباجار رقای پیکانی بو. ناوندی را گهاند کو 4 بلافکارین ماده هشبر گرتنه و 164,000 حبین که تاگون دست سر کرن. لگوری دا خویانیا ناونده دلی پرسینه ده دیار بو کسین هاتنه بنچاف کرن حب جباجار حمصی دانین هرمی تاکو درباسی دره که هرمین با کروشلات سوریه بکنه. بلش بوكو اف اراميو اولهيا لحرمي بيك ورا بهم باجي تيكوشين تمشاندن لكلاكاوي جي بردلين تينا داين هنا هري داويه جي نامدا راغاندنا اسايش ناسناميا اندامكي خو يكو د انجام ايريشن جارك دنيان جاتيان ده شهيد بوي برايا گشتيره پاروكر ناوندی تکیلداری شهادتا اندامی خواه شعر السلطان داخلینه کنویسکی وشانت ناوندی دیار کرکو اندامی وان هشتی سباتی دما ارکا خواه لدیرا زوری بجهتانی هات هدف گرتن و ده انجامی ده شهید بو. آسیشی داخویا کرن کو شهید شعر السلطان یک جا اندامین وان ین به همو هزا خواه ارکن خواه بجهتانی بو. لگوری ناوندی ناسنامیا شهید وهایه شعر السلطان لسبحایا دیرا زوری جدایک بویه هشتی سباتا 2024 لدیرا زوری شهید بو. مجلسا مالباتین شهیدان آنافچا تلتمری جی جبو بیر آنینا 111 جانگورین آزادیین دمه و دمین جداده شهید بو بون مراسمک لدار خست. ده مراسمی ده بالهات شاندنال سرفدکاریا شهیدان و گوتن اولهی و آرامیا حرمی برهمین کدا شهیدانه بشتره مراسم به سینویزیون پیشاندان وینین شهیدان بداوی بوم. کمیته جوانان پارتیا کارکرین کردستان PKK ناسنامه دو گریلین آزادی یعنی کل حریمین پاراستنا مدیای شهید بونه به رای گشتره پار وکر کو اوجی سهرا هوگر او بشنک بروسکن د داخلین کوشالیه کمیته جوانان پارتیا کارکرین کردستانی به هاتیه داین هاتا گوتن کو وان شهیدان جی مشالیا جبو طولهالدان او تکوشینی یکو نای ومراندن رادستی وان کرنه اف مشاله بویا سلام کو هر روزا دچه به طولهالدان آگری وی هینا خورتر دبه. کمیته جوانان یا PKK به داخویانه که ناسنامه دو اندامی کمال جنین جوان اشکره کر. ده داخویانه کمیته جوانان یا PKK ده اواگاهی هاته پارو کرن. 28 تیرمه 2023 دولت ترکیه کجر لهرمین پاراسنی مدیای ایرشین هوایی پیکانی. ده انجام ده اندام کوردیناسیون کمال جنین جوان و کمیته جوانان یا PKK بشنگ بروسک و اندام ریوبریا کمال جنین جوان سارا هوگر رها شهید بون. کمیته قالات گوشری هر دو شهیدان کرو گوت هفره اینمه بشنگ و سارا ده توایا جیانا خوده برونی کرنا حسرت آزادی ده دل خوده بونه میلیتانین آپوجی این میناک. هر دو هفره اینمه به فدکاریه که مزن و جوشه که شورشگری جباکوری کردستان درباسی روژاوا بون. جور حتی باشور روجلات کردستان بروح فدایی آپوجی بونه نونرین پای بلند این میلیتانیا مدرنیته دموکراتیک. ده ارگانیزاسیون کنفدرالیزم جوان دموکراتیک و کنفدرالیزم جنین جهان ده ده آستا پیشنگ ده جه گرتن و کدکه گران بهادان. کمیته جوانان یا PKK مالبات شهیدان و توای گل کردستانی ولات پارزر سرساقی خواست لگوری داخوانی ناسنامین شهیدان وهانه. روجدا بیلن به ناسنام بشنگ بروسک لوزانا سوئیسر اجدایک بویه 28 تیرمه 2023 لهرمین پاراسنی مدیای شهید بو. و گلسون سیلگیر به ناسناف سارا هوگر رها لویران شارا رها اجدایک بویه 28 تیرمه 2023 لهرمین پاراسنی مدیای شهید بو.
ام به هرمین پاراستنی ین مدیای دوام بکن جبر کو ل هرمین پاراستنین مدیا بتایبتی ل هرمین زاپیم پلانین قریش ین ادیم جبو گلی کورد و ددمین پیش جبو دسکفتین گلی کورد و مترسیه بخورا بده آنین هنه لسر ناوی پاریزوانی سنورین عراقی پدک هزی ل هرمین سنوری باکوری کردستان و باشوری کردستان دوی ناوبری ده به جهد که تکلداری وی که هم هپگی و همجی کجه که به داخلینیان آگاهی به رای گشتره پار وکرن و گوتن هم ارتش عراقی و همجی دوی هزین پدکی و همجی دوی خلک باشوری کردستانی لهمبری روشا هی هشیار به جبرکو لسر حرمی پلان و گفین قرکرنی هنه. ناوەندارا گەهاندن و شەپەمەنیە هەپەگێ بداخویانێکی ئیشارەتە بلڤ و تەڤگەرا هێزên عێراقیە لە هەرێمین زاپ و ئاڤاشینی کرد. هەپەگێ ji bo hêzên Iraqiyên rojên zawî hatine qadên şer lê girane ev hêşiyarî de. Cihên ku hêzên Iraqî hewl didin bêne bicîhkirin bi kîlometreyan dûrî sînorê Iraq û Tirkiyeyê. Ev cih li nava başûrê Kurdistanê ye û ew qadin ku niha di navbera gerîla û artêşa Tirka dagirker de şerekî giran lê diqewme. Em ne li dijin ku hêzên sînoriyên Iraqê parastina sînor bikin. Lêbelê cihên ku hatinê nexeta sînora. Ev hêz li herêmên navberê têne bicîhkirin ku şerekî giran lê diqewme. Lewma ji vê liv û tevgerê tê fêmkirin ku hin hêz li pey hin lîstokan e. هەپەگێ دیارکرد divê haya hêzên Iraqî ji şer hebe û xwest li gorî vê yekê tev bigere. Herwiha hepegê di dawiya daxuyaniyê de têkildarî êrişên artêşa dewleta Tirkiya dagirker jî agahî da got. Ji 21 heta 25 Sibatî herêma Rojavayê Zapê sê caran bi droneyê bombekirî, qadên Zap, Xakurkê, Metîna û Garê jî bi giştî 41 caran bi balafirên şer hatine bombebarankirin. Komîteya Têkiliyên Derve ya Kecekê jî bi daxuyaniyekê li ser lîstokên PDK û dewleta Tirkiye hişyarî da. Di serî de Kecekê bi bîrxistê PDK ku ji zaxoyê heya sîdekanê ji artêşa Tirka dagirker û qirkere rê vekiriye, hemû qirkirinên dewleta Tirkiyên li başûrê Kurdistanê vedişêre. Kecekî anî ziman siyaseta hevkar a PDK ya bi Tirkiye re metersiya herî mezin bi xweretîne wiha got. Komara Tirkiyeyê bi bikaranîna PDK hewl dide bandorê li ser siyaseta Iraqê bike û heta dixwaze Iraqê bîne ser xeta xwe ya siyasî ya dijî Kurd. Îro bi PDK re hewl tê dayîn çeteyên roj û zêrevanî yên girêdayî PDK dibin ala Iraqê de bixin qadên gerîla. Dema ku gerîlayên Azadiya Kurdistanê derbe li ser derbê li artêşa Tirka dagirker dixin, PDK jî hewl dide leşkerên Tirkiye rêzgar bike. PDK vê yekê bi ala Iraqê dibin navê parêzvanên sînorê Iraqê de bikartîne da ku rewşa xwe ya hevkarî û xiyanetê veşêre. Li hemberî vê lîstika PDK û dewleta Tirk, Kecekê bang li hemû aliyên siyasiyên Iraqê û başûrê Kurdistanê kir ku li dijî vê siyaseta hevkar û xayîn hişyar bin. لباشاری آمد یه باکوری کردستانی ده 24 سبات ده ریخستنین گرسی و دموکرات جبو چارەسەریya پرزیدێکا کورد civînek li darxistibûn îro jî danezana encamnameya vê civînê em dikarîn bêjin hate eşkerekirin di encamnameyê de bal hat kişandina li ser ji bo aştî û pêkanîna demokrasî û çareseriyê jî hate gotin divê astengîn li pêşiya aktörên ku dikarin di vê yekê de rol bileyzin were rakirin. Çözüme dair neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi için gerçekleştirildi. Bi pêşengiya platforma parastin û piştevaniya ya Amedê têkildarî çareseriya pirsgirêka Kurd 24 Sibatê civînek pêk hat. Îro danezana wê bi sernavê divê em ji nû ve çareseriyê biaxivin hat eşkerekirin. Di encamnameyê de hate diyarkirin meseleya Kurd ji roja damezrandina komarê ve heye û hate gotin. Meseleye güvenlikçi politikalarla yaklaşılmasının doğru olmadığı ve şiddetin de bir çözüm yöntemi... Di civînê de careke din derketiye pêş ku ne rastî mirovê polîtîkayên ewlehiyê nêzî meseleyê bibe û tundî ne rêbazeke çareseriyê. Hatiye rexnekirin ku ev mijar tenê di demên hilbijartinê de dikeve rojevê. Di bingehê gelek pirsgirêkên li welat de ne çareseriya pirsgirêka Kurd heye lê ev rastî nayê dîtin. Di meseleya Kurd de pirsgirêk û bandorên heyî di encamnameyê de wiha hate rêzkirin. قەدەخە و پۆلیتیکایên asimilasyonê yên li ser Kurdan,
پولیتیکایên şer, zext û tundiyê. Rakirina mafê destnedayînê yê parlamenteran û girtina wan, pêkanîna qayûm û dozên girtinê yên li hemberî partiyên siyasî. Bi polîtîkayên ewlekariyê, meyzekirina li meseleyê qada azadî. Neçareseriya di meseleya Kurd de, tundiya li ser jinan û xizaniya jinan. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd girseyên demokratîk balkişan li ser hewldanên 40 salan û gotin, têkildarî çareseriya meseleya civaka Kurd ji bo afirandina yekbûn û zimanekî hevpar wê xebatên rêxistinên civakiyên sivîl girîng bin. Bi vê yekê re ji bo hewldan û peywendiyan divê şandeyeke hevpar biavakirin. Di vê çarçoveyê de di maddeyên têkildarî çareseriyê de jî ev pêşniyar hatin kirin. Ji bo aşîtî û çareseriyeka mayîn de, rakirina asengiyên li pêşiya hemû aktoran. Di vê partiyên siyasî, dûrîna kokiyên polîtîk, nêzî meseleya Kurd bibin. Ji bo çareseriya pirzgirêkên civakî, avakirina destûreke bingehîn anû. هر به باکوری کردستان و ترکیه هم دوام بکن جبر کد سهوی یکی آداری ده و باکوری کردستان و ترکیه هل بجارتنین خواهد جیانگو هل بجارتنین شارداریان و پیکورن دوی چارچوبه ده لنافا باکوری کردستان اتمسفرا هل بجارتنان دست پیکریه و ایدی هفسروکن دم پارتیه به گل را لباجارین باکوری کردستان تین لگل هف و نافا ترکیه جی باجارین هری مزنین ترکیه چالاکی امتینگین گرسی دینه لدار خصن هر دوی چارچوبه ده هفسروکن دم پارتیه باکرهان ل مردین ل نافچه دیرکیا مردین یا باکوری کردستانی بو ل ورجی باکرهان آنیزمان وان ل دجی اتفاقا جیتمی به گل را اتفاق یا دموکراسی یا گل دایا آوا کرن او گوت اگر کو دوان هل بجارتنان ده سرکفتن ورن به دست خواستن او یک جبو وان به دستکفتین جبو پاشاروجی Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partî di çarçoveya hilbijartinan de hevdîtirên xwe bi gel re didomîne. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan îro li navçeya Mêrdînê bi gel re hate bahev. Tuncer Bakirhan û şandeyê pê re ewil serdana derîkê kir. Di ketina navçeyê de bi awayekî girseyî hatin pêşwazîkirin, piş re weke konvoyê li navenda navçeyê Tur avêtin. Siz değerli Terikli halkımızı saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Di hevdîtinê de ewilî namzetên hevşeraderiyên bajarên mezin gel silav kirin. Ji bo ku di sîwiyekê adarê de em bi serkeftineke mezin Namzeta hevşeraderiya bajarê mezin Devrindemîr di axaftina xwe de anî ziman sîwiyekê adarê ew ê bi vîna gel şaredariyan ji destê qayûman bê derxistin. Geleki zulmü, zordari hafî meşandı. Namzetê dinê hevşeraderiyê Ahmed Türk jî got, em bawerin ku gelê me wê bersiva pêwîst bide wan. Piştî namzetên hevşeraderiyê, hevserokê giştî Tuncer Bakirhan jî destnîşan kir ku eger hilbijartinê qezenc kirin, wê gelek destskeftiyan bi dest bixin. Her wiha Bakirhan balkişan li ser gireva birçîbûnê ya li girtîgehan, a bi armanca azadiya fîzîkiya rêberapo û çareseriya pirsgirêka Kurd ev bang kir. Em carek din dubare dikin ku vîna ji bo rakirina tecrîda li dijî Birêz Ocalan danîne holê rast e, em li cem wanin divê meseleya Kurd bi muxatabên wê yên rast re were çareserkirin. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan û şandeyê pê re piştî navçeya Derîkê ji bo vekirina Biroyê derbasî navçeya Şemrexê bûn. Mazıdağ'dan Türkiye'ye büyük bir ders verin. Bu sömürü düzenine, bu ret ve inkar düzenine en iyi cevabı sandıkta verin diyorum. Bakın. Piştî axaftinê Biro hate vekirin, Bakirhan ji bo serdanê çû nöbeta adaletê ya di avahiya rêxistina Partiya Herêmên Demokratîk DBP a Mêrdînê tê domandin. Sayıştay belgeleriyle tespit edilmiş, emin olun Artuklu'dan İstanbul'a kadar. Piştî serdana li wir, şandeyê vê carê ji bo vekirina Biroya Hilbijartinê a navçeya Mehser tê jî birêketin. Biroya Hilbijartinê ya li wir jî bi coşekî mezin hate vekirin.
جبو هشت آداری روژا جنان کتکار یا جهانی هینا 11 روش مانه لی بریا ویه که چالکین جبو هشت آداری جنها ده ما بشه دست بکریه دوی چارچوبه ده جن به رنگ خملا هشت آداری جنها ده چالکین خواه بکتینه. لهرم بريس چالاکیان جن خوشبو هشتی آداری آماده دکن. ایروژی به همان ارمانجه لنافچه تربسپیه ریوبریا دبستانان شاهی گشبو خندکاران لدارخست. ده شاهیه ده چالاکیان هنری، چاندی و شانو جالی خندکاران به هاتن پیشاندان. بكفاح المرأة منذ عهد ثقافة الآلية الروم وإلى الآن کنگرستار لچل آغا جی سمینره که درباره هشت آدار دادا به دهان شینی و اندام سازی سیویل ده سمینره دا آماده بون. ده سمینره ده هاته گوتن ریبرا پونیرینا جنان گوهرد و دیاری اقداموان که ایدئولوژیا رزگاری جنان پیش بخه. كان أول شيء يفرض النساء يفرض عليهم. هر وحال من بجیجی کنبونا جنان آزنوبیا سمینره گدا. جنین بشداری سمینره بوبون دیار کرن کوبسای فکر و فلسفه ریبرا پو جنگهان وی آسته و دوی خودیل وی که بدرکتن. بله 143 روزن لغزه شهر ناوبرا اسرائیل و حماس ده نبداوی دبه و نجش بوی که چارەسەریە که پیدا دبه هر کود چف شهر گورتر دبه دناوا 24 ساعتین در بازبوی ده جاره کدن نوت کس لشهری دا غزه هاتن کشتن لالیه کدن ارتشا اسرائیل و حماس جبو پیک آنینا آگربستی جی کتنه دناوا دانوستاندران ده لی سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باوی که اشکره دبیجه هر چه قاسی لحف کرنک به حماس را پیک ورجی اوی اپراسیون آخواه یا لسر رفاه پیک بینن تیکلداری ویه که جی ارتشا اسرائیلی آمده کارین انگو پلانین آمده کاریا درخواستنا خلکین در رفاه جی پیک دینه. شویدن و ایرو لگلک تاخین غزه شار و ایریشن گران قومی. لگوری دزگه راگهاندن گین فلسطینه هزین اسرائیل جبهجاهی و آسمانی و گلک دور بمباران کرد. ها دیار کرن دیریش لدجی آواهی که لطاخا زیتونه ده 12 کس هاتن کشتن و بدهان کس جی بریندار بون. هر وها هات راگهاندن لدجی ایریشن لروجاوای باجار دجی 10 کس هاتن کشتن و هجمار که زیده بریندار بون. وزارت تندرستی حماس جی انجام شر و ایریشن 24 ساعتن ایریشن داوی اشکره کرد. لگوری داخویانی دیریشن هزن اسرائیل ین لدجی گلک دورین خزایده نوت کس هاتنه کشتن و 164 کس جی بریندار بونه. هاتر آگاهاندن در روژا 143 یا شرده هجمار کشتیان درکت 29,782 یا برینداران جی بو 7,043. لالیه دن اپراسیون اسرائیل یا لدجی هریما رفاه جی در روژا ویده. אני אומר כאן באופן ברור, בתום המלחמה בעזה, سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دو تکلداری مجاره ج کانالا BBC نیوز را آخوی. نتانیاهو دیار کرد که وی فرمان اپراسیون دای وها گود. از نظام امی لحف بکن یاننا لیگر حماس جداخازین خوین خیالی وگره امی بپیش و بچن. امی لحف بکن جی اپراسیون وی هنک به درنگی بکوه لی وی وره کرن. اگر لحف کرن نبه امی اپراسیون به هر آوی بکن. دوی ام وی بسر بخینن جبر آرمان جامع سرکفتنه. اف داخویان یا نتانیاهو هم وقتی دست پیکرنا هفدیتنین آمریکا، اسرائیل، مصر و قطر ین درباره پیمان آگربستی و بردان دیلگرتیان یا لدهلایده هاته کرن. هاته دیار کرن ارتش اسرائیل جی پانیلکه در خستنا سویلین لغزه آمده کریه. لگوری داخویانی اوفیسا سروک وزیر بنیامین نتانیاهو ارتش اسرائیل جبو در خستنا سویلین لغزه پانیلک پیشکشی کابینه شر کریه. ده درباره سویلین کو و بین درخستن و ببن کو داره بجه بکن آگاهی نهاتیه پارو کرن. بردک سروک وزیر اسرائیل او فرگندل مانج راگهاند بارمان جا پیشیله گرتن نابویرین دزی و طالانه ین باکور غزه و هره مندن پلان آلیکاریا مرووی یا جبو غزه هاتیه کرن. هر وها گندلمان کو دوه لسر حساب خوی تویتر داخویانی دا اوگد. ارتش پلانا درخستنا گل یا جهریم شر و پلانا اپراسیونا کو نزیک دبه پیشکشی کابینه شر کرد.
یک جوارات دنیا کوچ هبون خود دترسا کو به شکل همبری و پیک وره اوج سوید او فنلاندیا ده هجده گلانا 2022 ده پشتی کو روسیا ایرشی اوکراینه کر ادیکت نوا تفگر پولیتیکا آلیگرتنا ناتو او پشتی سالین 100 سالین دریش خواستن ببین دنوا ناتو ده جیو خبرگین او ببین اندام ناتو انگو دبن سیوانا ناتو ده پاراسنا ولات خو پیک بینن لی اف یک جالی هم هنگاری و هم جالی دولت ترکیه و به تایبت جبو سوئدی آستانگی هادن درخواستن هر داوی فنلاندیا کاری بو به اندام ناتو بو اندام سوریه کمینی ناتو لی سوئد ج 2022 حتی روزا ایرو دل پیشبری آستانگین ل ترکیه او هنگاری مابون هر داوی سوئدی کاری بسر بازارین به دولت ترکیه یجبو دجی برجوندین گلی کرد ترکیه به در راضی کردن و ترکیه جی ل پارلمانتوی اویک ارکر بوم لی هنگاریا حتی نها اویک اری نکربون اونها جی جاوی سوئدی لپارلمانتویا هنگاریا یجبرکو لهنگاریا نها جبو اری کرنا اندامتیا سوئدی بو ناتوی جویانه. بریکرنا پروتوکولا اندامتی یاد مهاچله ده جالی مجلس مزنیا ترکیه و هنگوریا دنابرا سهو یک ولاتین اندام ناتوی ده یکانه ولات ماکو بجدار بوینا سوئدی نپجران. A hosszú folyamatot nevezhetjük bizalom újraépítési folyamatnak is. سروک وزیر ویکتور اوربان کو سروکاتی حکومت تا پوپولیست آرازگر دکه دیار کر کو او رخنه سویده ین لسر نبونا حقوق یال هنگوریای وکی حقارت دبینن و ضرار ددن تکیلین باوریه ین دنابرا هر دو ولاتان ده. پشتی جوینا کو هفکاریا پولیتیکا پاراستن و اولهیه یا دنابرا هر دو ولاتان ده هات نیقاش کرن هات راگهاندن کو جبو سوید چار بالفرین شر این نو جاس سهونه گریپین جه هنگوریایی بکره لحفکرین کاتیه کرین. هر وها پیمانا لسر پاراستن و لوجستیکا 14 بالفرین گریپین که هنگوریایی ده سال 2006 ده جه سویده کری گریبو و ده سال 2026 ده تبلی ارتشا هنگوریایی ببه حتی سال 2036 درش کرن. سوئد و فنلاندای پشتی که روسیای ایریش اوکراینای کر و دگلان 2022 ده سرلیدانا تولیبونا ناتوی کر پولیتیکا به آلیبونه یا که به سالان دومان دبون بداوی کرن. دما که فنلاندای دنیسانا سالا بوری ده به سر کتبو که به اندامتی هف پیمانیه سوئد نچار ما دمک درش لبند اریکرنا ترکیه و هنگوریای بمینه. مجلس مزنیا ترکیه دمها چلیه ده پروتوکول اندامتی سوئدی یا ناتوی قبول کرد. پشتی اریکرنا انقره واشنطن چرا کسک جبو فروتنا بالفرین شر این F-16 جبو ترکیه وخست. پشتی وان نوچین شهر آلوزیین که هین هاجی چند نوچین که حوالین مد تورا نوچین می جواکی دا آمده کرنه عملی تماشا بکن. لباجار رقای مجلس ریوبریا خوسر جوینک سالانه دارخست. جوین لهولا مجلس ریوبرا آباجر پیک هات. د جوین ده راپورا روشا سیاسی هات خوندن. پشتره راپورا خبات و چالاکین مجلسه ین سال 2023 هات خوندن و روشا ریخستنی ریوبریه هات نرخاندن. جوین و ابداینا پلانسازی سال 2024 بداوی ببه. لطاخين شيخ مقصود وأشرفية ين حلبة جبر دور بيجا حكومة شامي بريبازين بري جيانا خود دومينن حكومة شامي ناهلة بيدفية بنجهين درباسي هردو تخام ببه جبر دور بيجا دبارا جياني هردو چه گراند به هاتا ديار کرن كوستونا غازي تيرامه كتنه دكه جبر ويه که شينيان بلاستيك نايلون و ازنگان کوم دکن داكو خوارنش زاروکن خوره چه بکن دستیا چاندنی و افدانی یا کانتونا جزیره ریوبرین دارستانا نشارداری اگلا باجاری حسکه به هفکاری ریخستنین جواکی بینگاوا چاندنا پینسد داران دا دست بکرن. بینگاوا چاندنا داران به داخویانیه که هات را گهاندن. داخویانی لباجاری حسکه هات داین. داخویانی ده هات دیار کرن که ارمانجا وی بینگاوه لهمبری قریش کرنا جنگهی یا که دولتا ترکا داگر کر بکتینه
زیدکرنا قادا شیناتیه پشتره لجنپرا بیروتی و لرخچم جقجقه دار هاتن چاندن. دستیا چاندنی و افدانی هرم باکور و جلات سوریه آمارا داوین یا روشا چاندنی دیار کر. رجایا هری زیده یا بارینا بارانی لنفچه تربسپیه یا کانتونا جزیره برجایا 305 میلیمتر بو. درباره مجاری ده اندازیار چاندنی آزاد اوسو آخوی و گوت. اف موسم موسم سالین بوری باشتره. او جی به صدما بارینا باش آبارانیه. بلی بینرین هجم الوردگیجین داوی بولتنا خوا یا ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده ارشاد بختار.